Pacha wadan. Me. Where's the dine? Me Jimmy me see die. Me see die there. Was scam the hide. I didn't know say me see die. Na se won kwala. Ah, na me won kra omo do see die ni bi enye. Ye ka Kumawood omo a adwenbone o mutirim pa abambuo eje omanim kan kese pa papa ya oda hoyi aye friend boys ebi musu friend Oboy Siki oka ho bi adeta me kasa papa nanu asem bia na abambuo nko a wodo bo sa nipa hoyi publica nya ade a wetima ye ejapade wiase da wo so ndo ni dan ondo wo squad behind the dan yengote nu musemfu na yemra na mbeta adwenpan enka Pacha wadan. Me. Where's the dine? Me Jimmy me see die. Me see die there. Was scam the hide. I didn't know say me see die. Na se won kwala. Ah, na me won kra omo do see die ni bi enye. papa we pa Na mlanti esisi die na ade na me ese me ko see die na de ma omo. So omo ntinem. odada mo hotel Me see die. Won si dine. Nti behind dine sa ko si next year na de be wu. Enye nesia na me di bewu ono. Se Nyankopɔ di mfie ni bi kura kan 10 years kura ti e kan wa. Still sika me nya bia me betwem no. abro no be yi ntibe mafu adoa Enu mu na wo ni mi se me wo. Se si anya no adi me wo pata adwuma bai. Me nkɔ adwuma bia me enkofa me. Aba adwuma bia mapa ho. Yi anu a wo di kɔ pension no. Me nya atwam. akwadwo nti Kumawood amwa Aba pension ho na e fa ma adwuma bio. Nti wo si so no wentimi si dine. Mi si so tambe. Abra ye wo wa Obi amo ene mafo no mo ka se dabre ye time no next die ni yesi ni kwa ho. Koko ena no mu di si die. obedi de kuyafo atemu de munti ha yi Nko wura mu da. Mi yi mi wedi akira obo se skin ni ye papa. Nye tantantai. Hwe mi mo wure fita ho se di sitie. Mi mo wure fita bibia ye adwuma. Ko she wura mu anka ni mi de maye. Why said it? Some better make actually. Ghana de smai Ghana tie for amson for adwenpan ne aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka be man fan yiranim enye fom aka mitono mote Mr No Pressure udimacha pressure be de be fawo na sa fra Mr International Man e kasa kire wiase no na bi muso ye de e kasa kire omonamfo enko a abuso nde kwaso so a no a share video na de e da ma no na me kan fo tap send e da ma tap edwumadi ku omaso ya sena aposo seniska e fra ma no ne e de ko Ghana tap e na me kan fo da ma first use app na behia promo code e Adwenepahene na obogu benya discount kama na me kan fo healthiest so ide e da ma healthiest be boa on the $100 no enyi kama no what ase o your banner tri animu nyina kuku a healthiest be repair tri united e da ma ko na so yeso a mesre o tri problem won ko ade a o be repair e da ma what ase edini Adwenepahene na Beke TV benya discount kama ofre na obeto no bo aseso no na wa kama abusia ABB papa ya sabi friend Oboy Siki boys yi papa we sabi me tumi Adwenepahene no onye ni papa bebe no kweda no nam de ato Oboy Siki Adwenepapa friend Adwenepapa no ebi ni tirim papa we enetimika radio station say ono no de ade be because of social media e kan say amanfo de ba bonten no adidi be piem bia no ono no din epiem pedas plantain ano ma plan otumi kasa ya kire say ono krompo ene control bigger quiz o kan ya ka so na control bigger quiz say bigger quiz kwa bonte koka we but many Adwenepahene enye plantain to me no this obi o nya badwema enye ade ye plan e ade ahoye bia o sa wapanim aye friend boys Oboy Siki no papa we yes o hotel e wotafo papa we a hotel bonten e ka se bi won jimi ye na okosi dan no papa hotel bonten e ka se mo social media but hotel no a wusi wotafo no na wajimi e na wusi ya na Oboy Siki hotel na wasi e wotafo na amanfo kom e ko rent no na wajimi na wusi ye because wo wonu masem na wo kan se wo de won jimi ye na wasi dan abuso me ka se bi a kire mpa she video we se mame papa we baabi a ebi ofri ana ebi baabi a watena so kom a nipa omata free sa baabi a papa we atena no ana baabi ofri no sa na baabi subante se wiaso on so oni nipa bi mu enam na se wa anye extra careful anyusu wadwene a da bia no we fall into their trap because Adwenepahene ebi atume pen ebi atunipa bebre pen obi o wa ansema papa we kan papa o dan o yese oni dan o dan
but ono no ade opeso oye e o wiase e o social media no say we ye ka antichrist ankasa o ka ho bi papa we oye be bronsam e no be social media no so e na on pese enkura na esiso no on be san eye ne ho nti da bi obeka a kire wo say wo de edan sie hu hia ajapade hu hia no Oboy Siki usu wo sika o be han dan hwan na sabi onko si ne dan akokko han na sa wo de wun jimi ye eno osi dan but obi ade ne jimi asi dan eno akọ han Oboy Siki wo ya panyi o suenyansa me ka no ko bi da kyerɛw papa won sama o ka bia ne kuranhye bia nim ensama wo beta social media e ka no enkuranhye anim sabi wo ma e wo wiase mpo a wo ma bedi ho yaw se wo ye japade mpo ama wo ma mpo a wo ma bedi ho yaw se ye wa pa eje sa di mbone no ye wa pa kwa abonten e wo ka se na me de me wo ma me ma no ko ye mo japade na nkran keto esisi dan papa yi se wo bra o ma e wo bua ye de ma wo no kropa na me ka kyerɛ no e na wo twom abe ho a o ma wo bua ye de ma wo hwɛ nsema wo ka abonten nyina basa ensema ba abonten beka no enkurahye sem bia nim so ne papa we nam na se wa nye extra careful obeye japade de sie oyɛ sangofo no bia onu beye ajapade na odesie mi hwɛ mo mensa ka kyerɛ sɛ o hotel e Kumasi tafo papa yi e o hotel popotwo bi a esi Kumasi tafo a o tafre ho nti obaba abonten aba display aba kyerɛ Ghana fo sɛ ono de omo obra ono de onsi dan na osaka na osa di ne ho atem woka na odi ne ho atem kese pa na wo sa bio o ka se wonjimi ya no osi dan no na o de obi a wajimi no osi dan na nti sa bio obi de wajimi no osi dan yo ana wo so wo sika de kwakọ han nti wo de opeska a de kwakọ han sa bio ojimi fo dan meboa Oboy Siki na sa bi na wo so nyansa no we Oboy Siki unyansa kita wo na wo so kwakọ han jimi fo dan unyansa na we ono de wo so wajimi o watimi de ne jimi aboabo ska no de sidan ya japade ama wo na wo so ewiase nyansa nyina kita wo no wo de kwakọ han dan nti wo ne sa nipa no ho na wo nyansa hwɛ social media no this time around yes so nkwasesem so Oboy Siki enough is enough sa ne mana we ne eye twa so sa ne mana beta social media Oboy Siki boys papa panyimu te sa wo so do so nya ska de be twa generation na eba no enkura na enyini ba no obi baba tie sa asem ya wo kenya nyansa be pa na wa sa asem ne wom ana nkasa wo no so ye grant interview wi a kona kwotena ase na tie biem se nyansa wo asem na wo kan mu a Oboy Siki nyansa wa okra nim 1% pose enim yesi onipa yebusa ofie ne emusa usika yebusa ofie ne emusa usika ka wapa ka ba ya no ka obetufo ebe che youth no se na Agya Koo ba ya Agya Koo de na betu hoi a obi e hwe so edi ye bi no enu bi na se ka ye but wo de obebu obi abam se edan se hu hia so akọ han obi dan na atimebo a but enye obi dan no han yo wa dan no otim ntene no se wo te wa dan mu na se wo se di atem e ka se obi a wajim no sidan ya papa ene wo ka ho bio Oboy Siki ene Adwenepahene se wo ka ho bi ya agya nya atwom no wo mu too much tu nkra na mu sisu no fo ka tira nkra se japade de eye because o ya japade a da chi ni wa ye obi hu se wo dan po na si wa ye de be kai sabi wo ba bi asempo no se wa anwoda na otimi si dan esi wa obi twam obekas nyini pa so wesina ne dan ni e the same thing se Nyankopon acha oba na wote akra na ba wiase na wote ahwa akra no ama akra so benya sabi ne nsa no aduane edi obi twam obekas nyini pa so wesina ne ba aye kama sei en monyam hye de mawo ntuba social media so Oboy Siki de wa o ya ho no Adwenepahene mpo asempa but eno bi a o keke ka no ani abambuo nsam no too much sa nipa wo ne nam o ono be japade de sie na wo ba tra so kwakoye bi no na wa bu abam na wa jai ya nipa bebre o wiase sa sabio se wo nipa nam na se wo de anije sam turanim se bia peso o ye japade o be ka o hu hia titro pa abrochira ha abrochira fo mu fo tu mu fo titro pa abrochira ha uno bi nam abrochira na se bi Nyankopon to nsam na peso ko ye japade ofia o be ka to se abrochira ne tie obeka to se abrochire ne ete nti enya bibia wo abrochire na owie na se ono kokoye bibi esia wa kire wo se wo de wo ye jimefo sa ana bebre ete e wo abrochire nti oni panam
now uni di enkomo so pese ko ye japade na o ka kire so oh na jai hu ya hu hia ka kire se dan na wote wo abrochira mpo no se oba na obi ansi a ko be nyam atena dan na yetiti mu abrochira no se ajapade hu hia nke bai no ko bi asidan amia ba betenam nti wo betena abrochire akwasi bro ni de ni kuromo ono opedan ato wa ha okobangia e man ska no otwetwa ne kakra o but wo no so onye ska seden kakra betu etwa no na so de ye bibi ofie kakra nye da bia na boga akwa ba ko do bi fie to boy siki sam na what social media wo ke ka no na odi no ho atemu because wo boy siki ho te na what afo no adwenpan minim ni nyina anu ta this time around obi na obefa serious bi o social media so me ka kire papa kuma wood na agu no mo mfa kwan bi so sam support sa Agya Koo peso peja gina ho no na mo nyina motiwa so mo peja da gina ho o ba social media so a e na dan hu hia e na we hu hia nam de twen kwa na hia u furu di twen on so wachia once wa sugar ka asemiente aseme da me nkwa afo mu da en ka no tete no na ye de kokoo ne sidan na me de ma anye kokoo me nkwa wura mu da because me ko ewura mu a me honam nyina bese Oboy Siki obo hu dua na dane Oboy Siki edua kese na obo hu na dane wo da nkwa wura mu da nto obi okwa wura mu no ana oba social media opeso di obi atem Oboy Siki na sa akuafo nyina wo de akuafo nyina atem Ghana akuafo nyina wo de o matem sa omo mutimi ko ewuram ekoye adwuma edin nuane ba fie ama wo one wo de omo sidan atem wo se de akuafo atem nti adwene ben na da papa panyim wutrim ada na bambuo nsam ewo side sa ana bambuo nsam nti sabi nti wo ma pa betima point say on papa no Oboy Siki wo ma wo mba wi aso meta point oni pam so papa no wa ma angasa du wo angasa ho yaw ye ka ba bronsan fo na wo ye first person wo ka ho bi ba bronsan fo no omo pese omo ba ko manim omo pese se bi youth no ko manim no wo Oboy Siki wo ka ho bi saa ne omo na ambata social media so ye enye oba enseme da ho a se bi wo ye japade ma nipa hunu na ja hwehwe animu na ambata social media na me de obi a wo sidan wo ye jimi fo menyim ne masidan udi ho atem papa se wo twa blog one day mpo di ho atem na sa oba ebe sidan mpo a wadi wangasa watem because ukotimu ba na sidan dia na sa sabio wo ka so bi o sidan ajimi a eya wo ka ho bi Oboy Siki me da afuto nam de brew me adwenpan me no ni asem but nioma na wo ba social media na abaye no wo ye panyin a sabio wo bu youth na bam wo ye panyin a ensema ka cha youth no ema enkoso ema e social media nso abusua me do ba si aba so a no share video na de eda maye no subscribe to our YouTube channel Beki TV or Adwenepahene TV so there e wo honom Oboy Siki do aye na de mesre ko na san bra biem because entwa peace out Odo mi kokro ma ba o Namba to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne den tina so send there e kwa ba to na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi ada no dugu no phone so na wo dey register this send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bo ko cheska extra man mesrew me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so a mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene edagu yes ntimpacho ubogu a wo Europe kwa da obenya €5 free before the some party for some can put tap send edamount wo America so Canada dia mama $10 to misraw men ha oba ho fe sei enkwa ponte no bi akwase ope mpacho wo biara no na ekwo some kwa kwa ponte de mama download se atena fie mpacho na relax no se mpie kwa ponte bi mi hu se me kwa ponte mama na ade a yem de krompo ni se first one no su credit card nko a enne de tap pola amount mo se dikanfo obehu ye mobo wose unsu normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem atadwe yate de ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama yentwe bi dia mama mesraw me kan fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene ai na €5 free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap ya kama tap send abusia rate mo hene mama na no waye din say
Odo. Na me nye di inside. Adentia. Me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku. Wo sister tiri hu kuku. Ai. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. David man ha ho kra. Ma me kanfo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mama, wow, tiri hu kuku. Se me say kra de emrafo no kra be jemma ya no young boys na afa. Sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo de video ye twagui. The way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no obi wa natural hair me ka se utiri nwa popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health asia obema utiri nwina se na ha so chen ye enye mintumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusia worldwide be o me shipo da bro the nyaso be Adwenepahene TV na se be TV obenya discount e wo hono health asia enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduku na se metu mutiri hoe samata me so muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na hwe video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri wa kuku a mesre wo ho omama nku a utirimi ne benyini from muso bu wo a opeso ye natural hair o jani tirimi no tirimi na cancer ya bare mesre mo contact no HTLC mesre mame omo ye boy wow Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi